Kebangji thang-thang engkoi rapho arni Union Home Minister Amit Shah Karbi Anglong nang kisunji. Minister Sumrong hang ari dengpen langphera hawar prekjam arong along long e kisongpon. Kadom don marli pini Karbideli news prime time along peneli thare mono singti nom dir tang ton pen arju ponekta. Teams Karbi Anglong pen kabor ipon pen ajok kebangji thang-thang engkoi rapho arni Union Home Minister Amit Shah Karbi Anglong nang sunsi KLNLF PDCK UPLA lapen KPLT lapen Gulf of India angbong framework agreement paduponji. Labangso agreement along kijongpon laki kicengsi Karbi Anglong pen angtan kido akar biatomaphan SD status KP. Hini Karbi Anglong Autonomous Council Dipu pen angtan Satellite Council Keseng Lapen Kithomang Dengalong Article 244A of Constitution Keseng Ponji Aphan Commission High Level Committee Keseng Lapen Kaprek Klaus Heihui Kireng Pondolo Pusi Angkrak Pen Britalong Dut Lapuson Jong si Chun Pondet Polote Karbi Akai Atum Ajak Ding Plui Pen Kemang Autonomous State Kichun Ponji Aphan Kengkam Isivet Lopu Ningchete Dun Melu Bonta Labang so alam te koan ahok pone lake mua porsi ethanpo News Desk Report Karbideli News. Thang-thang ko raisi hanjang langso lakha ingko raihini Sarupothar constituency angkang along hanjang langso KCS unit hanjang langso KLA aro lapen hanjang langso sport association atum patir pi ponsi pining aseng kana farman Miss KYF lapen Miss Assam kachapate along nong e kachapalong don atum aphan karchomai padopon hanjang langso arat kang negmon asengkan hanjang langso arat Kang negmona long Karbi Akai Archi. Miss KYF 2021 lapen Miss Assam 2021. Labangso kacepati kai abang fiatum aphan. Handang langso Stadium Open Stage along handang langso KCS unit. Handang langso KLA aro lapen handang langso Sports Association atum pen patir pipon si karchomai padupon. Labangso karchomai long alhiaman pen kacetong dun akai Rajendra Rongpi XEM Karbi Anglong Autonomous Council. Kacepati kehai dun abang phi atum aphan alang dihin pen an sose akang tui angdeng kele dun tu thekji aphan anam arni angno hirjumi hangpi lapen bidisore sita pitekan. Labangso karchopon along KSYC Bukajan Regional Council KSYC Hanjang Langso Area Council lapen nihang Archim Club atumahin penta archodun. Pining asengkan Miss KYF 2021 along kecengsi anong e mate winner kacepalong don abang phi Sami Priya Betpi asar buramen Sarsing Be asar piamen Moina Hansepi arong Sarlit Terang arong Hanjang Langso adon thu anong e mate first runners up kacepalong don abang phi amen Sami Bochelin ingtipi asar buramen Longbi ingti asar piamen Kajir Rong pipi Arong laki Sangpi Hili Hanjang Langso lapen Miss Assam kacepati along first runners up kacepalong don abang pi Sami Sermahi Terang pi Asar buramen Karlitang Sekari Terang Asar piamen Kasen Hansepi Arong Jonaram Kiling arong Hanjang Langso alang tum bangke thom lapuson Hanjang Langso apan anong kimi kewan pitek apot Hanjang Langso arat atum ta aning arong cipidun lapen labangso anong mi kewan laki Hanjang Langso apan totkali laki ilitum Karbi Akai aphan si nongmi ekewan pilopota napachini don lapen karchopon abang fi atom sita arat atom aphan ningkarong ningkaching sam cipi lapen kachoro pajir ang sose akang to yang dengkeli dum thek chi aphan sita arong letum bori pon po lapen laki methang jongjung aphan chotkali Karbi Akai aphan si kabori pon pota napachini don Karbi deleno sa pherang ki Hanjang Langso pen tersong lek thei Bithi Langso MA School Headmaster Suren Kramsa aphan logethan apor ke choklapen ke padipon. Pini thang-thang ni phai ingkoi raisi Borpeta District along All Assam ME Teacher Association 19 by Conference Bilaji Higher Secondary School along kepa dopon ahot Suren Kramsa Bithi Langso ME School Headmaster alang liphan logethan pon ke chok pen kepa dipon lapen All Assam ME Teacher Association atum pen alang liphan nong esda pipajir pon. News Desk Report Karbideli News.
hangthaing kore CR ni langpher MSc constituency arlo HAD Minister Sumronghang Arideng pen rongker seat open stage community hall he hui langpher arata phan panong si pini rong krehini aphan long e sompipon tanglo bangso long e kisom amaya long alhiaman pen cabinet minister Sumronghang জিলা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধীনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বকলীয়াঘাটত মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ যোজনা কৰিছে তাৰে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে ইতিমধ্যে আমি আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিলোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ জৰিয়তে যিটো বিশ্ববিদ্যালয় গঠন কৰা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এইটোৱে প্ৰথম হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয় কাৰ্বি আংলং জিলা গতিকে ইয়াত আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষা আৰু সাধাৰণ যিটো শিক্ষা এই দুয়োটা দিশতে ইয়াত পাঠদান কৰা হ'ব গতিকে এই এটা বাটকটীয়া মহাবিদ্যালয় হ'ব আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা গতিকে ইয়াকে ধ্যান দি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ জিলা শাখাই ইয়াত এই মহাবিদ্যালয়টি স্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি ইয়াৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিম ধন্যবাদ ছাৰ এই অকণ বেলেগ বাহিৰতে ল'ম PNRD Chairman Kangjam Terang BDC Chairman Saraswati So Bokulia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Bokulia Municipal Board Vice Chairperson Anita Saikia Bokulia Municipal Board Ward Commissioner Bijoy Hanse Raju Terang Pranjal Sharma Gatam Banik Mineki Ingtipi VDC Chairman Joydev Temong Lapen Penangan Man Kido Kethe Kiding Atuk Chetong Donsi Long Eke Som Amay RDP Dut Volong Komansi Pen Carbide Linus Aperangke Chandra Hanse Don Marley Pini prime time mabang galapon sa kanton poniklaw domi thak me korwang tu